calm, tranquil blue water of the ocean. A peaceful day is settled when a rare and dangerous storm comes. Salara tries desperately to find her child, but the storm is too strong. She was right here a few minutes ago. You should go this way. Great! Thank you, Crab. Dapatlah harta yang sangat berharga tadi dalam. Kamu nak pergi ke mana? Esok cuti pertengahan tahun. Kawan-kawan, turun dulu. Saya nak kemas barang sekejap, kata Fizi. Mari dom. Dia takut warden datang memeriksa dom yang kosong. Rehat sekejap, tak apa. Nanti keluar semula, bisiknya. Mana semua orang? Fizi bertanya sendiri. Mereka telah pulang ke kampung. Huh? That's strange. Daddy never forgets to close the hatch. It's so deep. I wonder what's at the bottom. It's so strange. Ouch! Wait, where am I? Hey, Shelly. I wasn't expecting you to come. In there. Tell me the truth. This is a story about once upon a time. There was a girl named Zara who lived with her parents. If you are not completed, it will be a big burden for you. She was very stubborn and disobedient. She never listened. The teacher announced the examination date. I'm here. Suddenly, she was very sick. She can't prepare for her examination. Oh, it's so hard. She got low marks. Papa, Mama, I am so sorry. Suburnya tanamanku. Akulah yang paling besar dalam lautan ini. Tak apa, aku ada plan. Kau jangan risau. Anggana, tahu tak ada haiwan lagi besar dari engkau? Apa ni? Yang besar lalu, lari! Asyuh! Aduh, sakitnya tulang belakang aku. Jom main? Okey, jom! Bangau, ketam dan ikan bersahabat baik. Hampiri bangau. Banyak makanan yang kamu dapat bangau, tanya ketam. Bangau pergi berjumpa ketam. Ia berasa kasihan melihat. Kemudian ia berhenti. Tahulah ketam, bangau telah menipu sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah hutan terdapat seekor burung merak yang cantik. Cantiknya saya. Setiap hari, burung merak akan berjalan dari suatu ikat. Burung merak yang meninggi diri ini tidak disukai. Pada suatu hari, burung merak ini keluar bersia-sia di hutan yang lain. Burung merak berjalan terus jauh.
Hari semakin gelap dan burung merak berasa ketakutan di dalam. Burung merak tidak menjadi sombong lagi. How about today we bake a cake? What ingredients do we need? Sugar, butter, eggs, vanilla extract, flour, baking powder and milk. Mix it. Bake it. And there you got it. Zahran, Afan dan Riaz bersahabat sejak sekolah rendah lagi. Korang dah siap ke kerja Cikgu Ahmad bagi tadi? Oi, korang. Sikap Amal yang meninggikan diri ini. Orang buat apa dekat kawasan aku? Zahran mencabar Amal untuk bertanding dalam permainan badminton. Macam mana kalau kita tidak menang? Keesokan harinya, Zahran dan rakannya mencari Amal. Tak apa, kami maafkan awak. Tapi awak kena janji jangan beli kita orang lagi. Mr. Tingy driving safety. One day, Mr. Tingy was asked because he never had experience on being a traffic offender. As he was walking at the roadside, he saw something coming up. "Rubina, stop! You will crash," said Mr. Tingy. After that, Mr. Tingy captured Rubila and the police sent her to jail. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang sang tikus itu terjumpa dengan seorang budak lelaki tetapi burung itu terbang sangat tinggi. Tikus pula menemui seekor katak. Tetapi dia bergerak terlalu pelan. Sang tikus menemui seekor kucing. Tetapi kucing kerana ia berasa sukar untuk mencari kawan. Tiba-tiba ada seekor tikus yang lain datang.